Ассаламу алейкум. Приветствуем всех. Это опять я. Опять. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menegaskan pejuang Chechen hanya menghancurkan musuh yang memilih pertempuran. Jika musuh memilih menyerah, pejuang Chechen memberi kesempatan musuh untuk menyesal sebagaimana ajaran mulia tradisi agama kami, kata Kadyrov. Kadyrov menyesalkan pernyataan salah satu pemimpin agama di dunia yang memasukkan pejuang Chechnya sebagai pasukan yang tidak mengenal rasa kasihan beberapa waktu lalu. Baru-baru ini Kadyrov merilis rekaman video pejuangnya menetralkan benteng musuh di Soledar karena tak menyerah setelah mendapat peringatan. Pejuang Chechnya bergabung dengan operasi militer Federasi Rusia sejak 24 Februari. Konflik Rusia dan Ukraina sudah mendekati bulan ke-10 belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang solidaritas negara-negara barat agar bersatu mengalahkan Rusia. Konflik Rusia-Ukraina mendekati bulan ke-10 tepatnya hari 295. Belum ada tanda-tanda perdamaian. Господа СБУшники, назначили точку, я сам приеду, приду за вами, и накажу вас за все ваши преступления. Так что мы вас уничтожаем, будем уничтожать и ловить. Знаете меня, сколько пленных было? Так что я в Грозном центре, если что, если вам нужны данные, то полностью все данные локации полностью отправлю. Короче, ждите меня, вы, если я даже приеду, то у вас не хватит мужества меня задержать. Ахмад, сила, Аллаху Акбар.